Ka otloloha re le Studio 10 Auckland Park Johannesburg moifona wa ditaba tsa Sesotho o boetse o hlophiseditse tsena tsa moraorao le phirimaneng yana empa re dithakgole ka dihlooho tsa tsona. In 2024 I am walking on that same street and a person comes out of this house and he greets me. Mopresidente Ramaphosa o hlalositse ka botlalo dikopano tsa hae le maumela e ho tlalewang a le ka sehloohong boshodung ba diranta tse fetang dibilione tse 2 sepetleleng sa Tembisa. We would like to issue a stern warning to all learners and teachers alike to refrain from involvement in any form of irregularity. Umalusi e re tshepa hore dihlahlobo tsa makgaolakgang tsa grade 12 di tla tsamaya hantle. Ditlhophiso tsa ho kgutlisetswa ha setopo sa mopresidente wa mehleng wa naha ya Kenya Raila Odinga di tswela pele. Enjoy a few weeks of this qualification and then we focus again on December on AFCON. Hugo Broos o re Bafana e lokela ho thabela katleho ya ho phunyeletsa tournamenteng ya mohope wa lefatshe. Mwiri o dumedisa ditabeng tsena tsa Sesotho ho SABC 2 le o lehae puong ya matsoho ke na le tlou e leng Augustine Letlalo. Mopresidente Cyril Ramaphosa o hlalositse ka botlalo dikopano tsa hae le maumela eo ho tlalewang a le ka sehloohong boshodung ba diranta tse fetang dibilione tse 2 sepetleleng sa Tembisa. Ha ne araba dipotso NCOP Ramaphosa o tiisitse hore ha amane le maumela. Tlhaloso ya mopresidente ka kopano ya hae le maumela e tla ka morao re mmedi wa hae a hlalose hore kgatiso e bontshang mopresidente le banna ba bang ba bararo ka ntle ho ntlo ya maumela ine e sa rerwa. In 2024 I am walking on that same street and a person comes out of this house and he greets me. And as I often meet people, I ask them, who are you? He says, I am Hangwani Maumela. And that's how he introduces himself to me. And I say, so you are the Maumela who is putting my name into disrepute. Ditabeng tse ding, Ramaphosa o boletse hore Cape Town e sebeditse hampe boemong ba di-metro tabeng ya ho tlisa diphetoho maphelong a baahi. On a per capita investment in infrastructure and service delivery, it is significantly lower in townships and informal settlements. It may well say that it has spent billions, but on a per capita basis, it continues to follow the racial patterns of the past. Because in the past, the apartheid government spent more money in white areas than it did in black areas. Ho tsa matjhaba mopresidente o re tumellano ya khotso pakeng tsa Israel le Hamas e keke ya ba le seabo nyewenyeo Afrika Borwa e hlahletseng kgahlano le Israel le kgotleng la matjhaba la toka. Mui ha re fetela matjhabeng re fumana hore ditlhophiso tsa ho kgutlisetsa setopo sa mopresidente wa mehleng wa naha ya Kenya Raila Odinga lapeng di motjheng. Odinga o hlokaetse ka mora ho tshwarwa ke lefu la pelo ha ntse a le sepetlele naheng ya India a le dilemo tse 80. O tla hopolo ka lebaka la kabelo eo a bileng le yona ho sireletseng ditokelo tsa botho naheng ya Kenya. Puisano eo a bileng le yona le SABC nakong e fetileng o ile a hlalosa maano a hae a ho thakgola letlole la ntlafatso ya meaho naheng ya Kenya. Ho sa le jwalo re fumana hore ho puile ntwa e mahlo a mafubedu ka botjhabela ba DRC letsatsi ka mora hore barumuwa ba mmuso naheng ya DRC mmoho le marabele a M23 ba saenele tumellano ya ho beha dihlomo fatshe mane naheng ya Qatar. Dikgohlano di mpefaditse maemo a dithuso tsa botho naheng ya DRC. Ha re khutlela kwano lapeng re fumana hore lekala le netefatsang boleng ba dihlahlobo e leng Umalusi le re le beha ditsi tsa dihlahlobo naha ka bophara leihlo ho boloka boleng ba dihlahlobo tsa makgaolakgang tsa grade 12. Umalusi tsebisitse boraditaba boemo ba ho itukisetsa dihlahlobo ka jeno Pretoria. Ke bonyane barutwana ba dikete tse 700 ho ba fetang milione ba ingodiseditseng ho ngola dihlahlobo tsa makgaolakgang tsa grade 12. We would like to issue a stern warning
to all learners and teachers alike to refrain from involvement in any form of irregularity or cheating during these examinations. Dithuto tse kang history di tobane le kgahello ya matitjhere a tshwayang. Lekala lena le re go na le merero e motjheng ho thibela mathata a ka bang teng ntlheng ena. Umalusi has identified a shortage of markers in certain of the DBE subjects, namely history and paper 3 for home and first additional languages based on the reports submitted. Taolo ya dikolo tsa marangrang e ntse e le phepetso ho Umalusi. The non-negotiables for online schools registering candidates for the NSC examinations are as follows. The NSC examination must be written at a physical, registered examination center in South Africa and not online. Ha dihlahlobo di lebelletswe ho qala bekeng e tlang, Umalusi o kgothalleditse batswadi le matitjhere ho tshehetsa barutwana. Mmuso o itukisetsa ho leba lekgotleng le phahameng la dinyewe mabapi le qeto ya moahlodi a tshwere mokobobo Vusmusi Mahlangu ka mora o ikgula nyeweng e kgahlano le hlooho ya lekala la mautlwela mo Lieutenant General Dumisani Khumalo le baqusuwa mmoho le yena. Mmuso nga ka hore sena se ka ba ka tiiso ya ho phethahatswa toka. Khumalo le bahlanka ba mmalwa ba ka sehlohong ba sepolesa ba hlahelletse kgotla ka jeno ba tobane le diqoso tsa bobodu ba ho hira dineo mokwele maemong a phahameng lekaleng la mautlwela ntle le ho latela metjha e nepahetseng. To our surprise, the presiding officer indicated to us that he's recusing himself from this matter. To which in our submission, we made it clear on record that we did not view him as a biased presiding officer, but he cited his reasons, and part of that was the allegations that were made against the judiciary in the Matlanga Commission. Ka ho leleng leqwetha la mehleng malesela tifo o re Khumalo le baqusuwa mmoho le yena ba batla dipehelo tsa beili ya bona di bebofatswe hore ba kgutlele mosebetsing ba ilo tswela pele ho tshosa batho ba bang. Khumalo and others, they've been harassing the people unlawfully, doing the monitoring of the communication, private communication of the people. You see, since he arrived at the crime intelligence, Khumalo has been doing so unlawful things. Nyewe e kgutliseditswe morao ho fihla ka la tshelela kgweding e tlang lekgotleng la Maseterata la Pretoria. Bahlanka ba sepolesa ba ile ba tshwanela ho hlahella ka pela komiti ya sepolesa ya parlamenteng empa le ha le jwalo letona la nakwana la sepolesa mo Professor Firoz Kachalia mo le mo commissioner wa sepolesa mo generale Fani Masemula ba ne ba le siyo. But one thing that this committee agrees on, that we're not going to be accused of not doing our job. And we were accused of that several times over the last few weeks, and a significant misinterpretation, misperception about us was created about what happened on the 5th of March. This is a very, very important document, and the discussion is going to the heart of the problem which we have in this country. And I think it's high time that we ask the National Commissioner to really be here and the acting minister as well. The South African Police Service and Parliament must read the room of what's going on in the country. We have a commission of inquiry going on into what's going on in the rot in the justice system. We have an ad hoc committee that's going on. This police portfolio committee has also been taken to us. Chair, we are accused of not doing our job, including by members of SAPS. They go to commissions and say, as a portfolio committee, we are not doing our job. The National Commissioner is not here. The Minister is not here. But then it's us who are not doing our job. Komiti ya Parlamente e fuputsang ditlaleho tsa bobodu le boitshunyako ba dipolotiki e ntse e sekaseka ho ikgula ha ditho tsa yona. Tebelo ke hore hosane letona le beletsweng ka thoko mosebetsing Senzo Mchunu le tla arabela dipotso tsa ditho tsa komiti diqosong tsena tse ileng tsa etswa ke mokhomishenara wa sepolesa sa province ya KwaZulu-Natal mo General Nhlanhla Mkhwanazi. The issue is an obstruction of justice question around him and whether he was party to the overall attempt to close down investigations, and that's the central issue he's going to have to address. The important issue about both the Portfolio Committee and the Matlanga Commission is
it's not only to discern whether or not there have been sort of bad apples operating within the system, but also to ascertain whether or not there is a pattern of infiltration that's occurring here, whether it's an organized pattern, whether it's systematic, and what the cause is, if it is systematic, what the cause is, and whether or not we need to look at structural changes. Re atela pele letona la bophelo profenseng ya Gauteng Komora Legoko o re tshehetso ya matlole a diranta tse dibilione tse 67 ho tswa lefapheng la naha la ditjhelete e tla anela ditlhoko tsa ditjhelete tse imetseng lefapha la bophelo ha ne a tshitlela mafapha a fapaneng puo ka o kenya tshebetsong ditlhoko tsa mantlha o phelletse ka hore le ha o le jwalo lefapha la bophelo le ntse le haelwa haholo ha di la dikhala Komora Legoko o tobokeditse ntlha ya hore ho lokela hore ho be le taolo e phethahetseng ya ditjhelete ka lebaka la diphuputso tsa kabo ya dithendara. Malapa a batho ba 43 ba hlokaetseng kotsing ya bese a se a qadile ho hloya ditopo tsa beng ka bona seteisheneng sa sepolesa sa Makhado Louis Trichardt. Ho tlalewa hore mokganni wa bese o ile a lahlehelwa ke taolo mmileng o moholo wa N1 ka Sontaha. Bese eo ena e tswa Gqeberha profenseng ya Eastern Cape ya Malawi le Zimbabwe. Ba malapa ba qadile seteisheneng sa sepolesa moo ba bontshitsweng ditshwantsho tsa batho ba hlokaetseng pele ba iswa dipetlele moo ba ileng ba hloya beng ka bona. Ho sa le jwalo lefapha la bophelo le re batho ba bang ba 17 ba tswile dikotsi mme ba ntse ba fumantshwa thuso dipetleleng tse fapaneng setrekeng sa Vembe. Lekgotla le phahameng la dinyewe la North West Province Mahikeng le hlakotse nyewe e potlakileng e hlahletswe ke khampani ya Sizanathi Mazulu Pty Ltd. Khampani ena e batla hore lekgotla le belle ka thoko qeto ya lefapha la polokeho ya setjhaba provinceng ya ho fana ka tendara ya dipalangwang tsa dibese ho khampani ya Equitas Mika Joint Venture. La dipalangwa la amogela tshwetso ya kgotlatshekelo le go gatelela gore morero ono sa potlaka. Ya dingongora tsene ba itlhagisa ke gore go nnile le tsamaiso e sokameng mme maswabi ke gore motho o a neng a banela ditokomane tsene di sa ba lebana tsa lefapha internal documents o banetse ditokomane tse seng tsona mme ga a ba tlhalosetsa sentle gore kgang e le mo ditokomaneng tse ga itsamaisane le kgang e ba yetseng go kgotlatshekelo. Khabagare ditirelo tsa dibese di simolotse gompieno moraga gore bapagami ba gaelele dikgwedi di le mmalwa. Batho ba bana sokola ka bontsi batho ba ya bo toropong ka bo maoto ba ya bo spanning ka bo maoto wa tlhaloganya seo se nkamile thata ka go le nna ha o ka la tlhoko ke ne tlhole ke ya bo toropong ka maoto ka gala mebina kong ke ne sena madi a go palama. At least ha ile dibese di teng di tla khona gore space nyana se le sa a dibese a di taxi di seo go di santse ba ikhuditse abe khona gore go nne le transport e khona go tsa batho ba ba yang tirong phakela go ya le go boa go tirong. Ke itumetse thata ha dibese tsa Mahikeng tota di tlile ke tla khona go botsa gore jaaka ke le moagi wa ko Stlopo da go pagamela ka ko kae nna ke tla khona go a ko kae. Gape lefapha le kgapela thoko dipego tsa gore dibese dingwe ga dina makwalo a maleba gore di simolole go dira. Ke Thabiso Moss wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng. Maemo a khutletse setlwaeding University ya Free State kwa ka morao re botsamaisi bofe ba ithuti di ora tse 20 ana le metswemene hore ba tswe meahong ya setsha sena se tla ka morao hore boipelaetso ba baithuti bompefa le ka Mantaha bosiu moo ho ileng ha ba ka tshenyo mo le ho tjhiswa. Baithuti ba ne ba ipelaetsa kgahlano le tloswa boingodiso ka mekgahlelo ba tswetse pele ka hore maemo ke a sa jeseng ditheohelang ha jwale ka ha ba ile ba tlameha ho kopa maroko metswalleng ho ba keke ba khutlela malapeng ba sa tsebe maemo a ditaba ho hlaloswa ha ba bang ba baithuti ba dula kerekeng e haufi. Abanye bethu sa asinawe NSFAS o re ba bang ba rona ha rena NSFAS ha re a khona ho ifumana ka tlasa mabaka a kekeng a qojwa re phela ka batswadi njengomuntu okwe leadership o re jwalo ka motho a etelletseng pele baithuti o tlamehile hore a ba thuse ho ba ke modulasetulo ho tswa mokgeng wa MKP strekeng sa Thabo Mfutsanyane.
IFP tla keteka mokgahlelo wa dilemo tse 50 Gauteng mafelong ana beke. Mokete ona o tla tshwarelwa Jabulani Amphitheatre Soweto, sebaka sa bohlokwa nalaneng ya mokga ya tokoloho. Sethathong IFP e ne le mokgatlo wa setso kwa Nzimela Melmoth ka leboya la province ya KwaZulu-Natal ka 1976. Ile ya hola ho ba mokga wa dipolotiki o matla modulasetulo wa IFP province ya Gauteng Nkosi Dlamini o re mekete ena ke ya o keteka dilemo tse 50 tsa boitelo ba mokga ona o phunywileng puso ya kgethollo, mme o ntse o hola ka matla pusong ya setjhaba ka setjhaba. Celebration means a party of resilience, the party of service, of service to the people. You know that when we were formed in 1975, it was as a result of instruction from the then frontline states leaders, your Dr. Kaunda and others. The legacy of the founder itself and the leadership style, I think it has laid a solid foundation. Even the transition from him to the new president was very smooth. He prepared us for over 6 years. For the celebration is really celebrating that legacy. As a legacy of a statesman who led us, I mean, for more than 40 years, resilient and very consistent. Jwala re bona hore mebaraka e sebeditse jwang ha JSE e ne kwala hore ke bohlano. Ranta e sebeditse hantle papisong le dolara ya Amerika. Diabo di sebeditse hantle. Dithekong tsa thepa oli e tala ya Brent e sebeditse hantle ka ha e ne e weba ka $62 barrel. Dipapading re fana hore mokwetlisi wa Bafana Bafana e leng Nyuko Bros o re sehlopha sa se lokela ho thabela katlego ya sona le tsholong la ho phunyeletsa tournamenteng ya mohope wa lefatshe ya 2026. Afrika Borwa e qetile dipapadi ho Group C e le boemong ba pele ka mora dintlha tse 18. Bafana e ne le tlasa kgatello pele ho dipapadi tsa ho qetela ho Group C. Empa sehlopha se ipabotse ka makgabane ha se ne se hlola sa Rwanda ka dintlha tse 3-0 stadiumong sa Mbombela. We are going to enjoy a few weeks of this qualification, and then we focus again on December on AFCON, and we will try to do as good as possible, as good as the last time, and maybe better. So now we enjoy the qualification. Le kgetlo la ho qetela ha ne Afrika Borwa e ne phunyeletsa tournamenteng ya mohope wa lefatshe e ne ile ka 2002. As players, we know what we've done now. This is history, and of course we live in the moment, and there's always the next assignment. You don't really get the time to reflect. Ho sa le jwalo mopresidente wa SAFA Danny Jordan o re ba keke ba nka mehato ka morataba e bakileng dipuo di hana ofela ya Mapalahare Teboho Mokoena. We are going to the World Cup, so the matter is closed. We are not interested in the matter. We are going to the World Cup. We've qualified, and that's where we go. We are not going to dwell on what is behind us is behind us. Lotho ya tournament ya mohope wa lefatshe e tla etswa ka la 5 kgweding ya Tshitwe. Moipotsong ya rona ya letsatsi re hlalositse hore Bafana Bafana e phunyeleditse ho ya dipapading tsa mohope wa lefatshe ka mora dilemo tse 15. Jwale potso ke hore ebe se bolela eng ho ma-Afrika Borwa? Maikutlo a hao a latela melaetseng ya rona ya Facebook. Kiana Ke thabile hobane Bafana Bafana e kgonne ho phunyeletsa tournamenteng ya mohope wa lefatshe. Mme ke kopa hore mokgatlo wa SAFA o tswele pele ka mokotlisi wa sehlopha Hugo Bros le dibapadi. Ke tshepa sehlopha se tla re etsa motlotlo. Ke re halala Bafana Bafana. E se le dilemo tse ngata re le ka ho phunyeletsa empa re hloleha. Re leboha mokwetlisi le dibapadi. Ke thabile haholo ebile ke imolohile hore re fetetse pele dipapading tsa mohope wa lefatshe. Ke golela mokwetlisi Kgaebane a seke a nyahama. Moirile boela maikutlo hao ka mehlahleng. Mui o ka ikopanya le rona ho social media ka hare ya fumaneha ho Facebook ka ditaba dikgang _x ke @ditaba_dikgang le ho phehisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp, mme o ka subscribe ho YouTube ka SABC ditaba_dikgang.
kgaso ena ditaba tsa Sesotho e fela mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena le fumutang wa latela ka bolipi ke utaba Citizen wala meki ale boa pabu hima dume hotsa beli par shipelo na karo ka pabu hirima ka palo boa o tla karo ka pabu shebela ha pula tsebele tsentle fela ra shipelo na ka mafikeng tulo tse kgetlileng ha ka boa le hole o tlo ka mero tla pula tsena tse matla shipelo hona ka thekong e tla fela mafatsane a jadileng re ka thoko ho mabopo le ka ra hona ha o tla hle o fuke fela mo esa eng kae ha shipelo na ka bopirima no jalo ka ka pabu shebela o tla fitla hona ka thekong e tla fela pula tse bobe ba re shipelo ka na lo holo ho bele pula tsena tse matla ka thoko ho mabopo le ka harona ha so bana fela mo esa enka ba bore pele betsi tlhokomisa hore ka lebele hole ho tla hle ho ne dipula tsena tse matla tle a gang madiba a kotse ka hare ho sane teng go foke moya o sokile mo tshelo oma o ka ba hlai tshema uponga ka ro ka pa bophirima e be maqhubu a matla a le batle khateng teng mahloke di ala ha shamoto ha se re shibela hona boholo ba Gauteng se tsekselana ka re ho preacher tsana moledi re khrati di tlabe di ka udingwana fela ho mashome a mararo ho paka ro tla hlo se la rita ele maru mona le mane empale le tsatsile le tshetsang ha wa re bala khathaka re lempopo ka mafatsane fela e tshedile masile le hona ka ro theondo o tla tlhotse la rita ha ile phalaborwa le hona ka haro bela bela di dira di theko moralo le teng tla tlhotse hona ha isa le re khrate di rita ho mashome a mararo a mse America fela mashishing o tla jala ka ro Carolina ka mafatsane fela a tshedile a shebile o tla tlhomelo tla tlhotse fela ho itikanetseng a ile Mbombela Standard Tone o tla tlhotse hona ha isa le re khrate di rita ho mashome a mararo ka fela ha shebile ka Ulundi se tseksa le bala ka Fryhead di khrate tla be ka tlase fela ho mashome a mabedi a mse imhlana ka fela Lady Smith teng o tlokomile re teng o tla tlhošitse fela ho sa enka re shebile ka Kokstad tla tlekale ho tselela ho fitla ho le tshemele e robedi ka fela re shebile ka hona ka no Joli ka Komani sentse ke sa ka Maltswai le teng tla tlhopho di khrati re ta fela ho le shome le mtse e mehlana ka fela ka pa bophirima teng Lingsback le hona ka Puffersworth le teng tla tlhopho le sentse re shebile ka Rivers Daily le di khrati di rita fela ho mashome a mabedi a mtse e merero ka fela re shebile hona ka Apentene ho ya ka Kurumane le hona ka Kimberley tla tlhošitse le na le haisale re shebile hona ka Sutherland le hona ka Calvania o tla hlala o bata bosimba ka jeno le hona o sa no seng hampers re shebile hona ha dinyolwa go hlokomele re tla hlotshitse hona ha etsale ha Freestad Bloemfontein masokola re le hona ka go Botafile setse ke sa lo sosol ditamateng o tla hlotshitse hona ha isale re khate di rita fela go mashome a marara ka fela ha le tameng la Kharipi le tla tleka le fela go robong ho fitla ho mashome a mabedi a motse o mong ka fela Valmaranstad le hona ka Swaziland ka le teng tla hlotshitse hona isale re khate di rita ho mashome a marara a motse o mong ka fela re shebile hona ka Tosca o tla jwala hona ka Farabek setse ke sa lo hona ka Roteng le teng o tla hlotshitse re khate di rita mashome a marara ka fela ba buitsa bele pele ka lo a be etso khotsa